Kaya sanong kaswabon, kumadati din sanan. Ako kura tabar di kasodok. Ang gisam mo kaswabon ba no? At yung ko dat ay pangutood to ko to kano to ko kapag yampay kagod. Iswang ako sisan da sambayang kaswabon na ba no? Kaswabon na po ba no nga? Ay ako ti asang ulunan. Haron na palid. Haron na palid do iti kanihabom. Ay mau ti damaw dat mantad di panambarasan na munikid kaswabon na barila tumpangan kepada orang asing kam o di siya lang napalid nga mantad na kinapolidan di siya hom ay puji Tuhan tu kano tako dot miyampay di siya iswang dot ke arah kaswabon na bay no. Jadi ang Pinay at ako pa katilombusam orang yan ako dot mo miagal ko okon ko tulunda suwaya ko puri manan dati manta ko siya sato gatadon nakuratu nakorikot kahiti nunuh tega di silid pangingin tarusan disambot ay napalid doon nakorikot iti sinulihan baru narangaw-rangaw ko no dat ngaran pa siya nga Ariman nga naray tigad ako hay ki kada ko dada ko may return na din man ko da uhotom isay kontok isay katandu paywanan dan kontok katandu no naray jadi ako batal soalan pertama lah jadi isin na pati nga Pastor Ariman Paulus manta di siya kampung Sungoy Poringko Sungoy Tudan Sungai nunuh alamat Sungoy Kiulo mo Sungai Kiulo, kampung Sungai Kiulo. Iri panangisa sawa dat tabubon Kiulo. Ako ni ka tulun na suway sila milo himan pinsaputay. Milo ko himan pinsaputay itu manangaman lagi siya doho. Ino ko hit mula hindi siya tandu nga ay ikamoyan dat pinsan kumoyso pinsan ko paguluyahay kamo na po nga manangaman siya doho lah. Ay dondoh na po nga bertugas siya. Dahilod iya mo tiga mo boros gi. Beli na pa. Jadi hingga ka di bertugas sa dondo. Dihan na patin play pagulo sa nang sabon. Konsikaw dit kinarahingan to agay kapya barakat napalid ako diti. Hilo ako saliku bertugas dadan do nga kapalid ako naging hiti ako din sinulihan baru kay saliku pansiangan ko saliku pagalungan din ba no pagalungan jadi hilo na pod kamon ino po asaru ko yun orang uting nga pansiangan kam iri no nga ino po pansiangan idi hom harapirot daerah kapanditaan do hilobay no bayno na pa nga harduo. Jadi iti na papansiangan ng pagalungan iti na dikirad iso at pakan natit pagalungan ng pansiangan. Jadi ni pansiangan nga iso pakan, pagalungan nga iso pakan. Nga iti na papakan dilatin pero nakaday nga kitay kapit pakan. Jadi ino pa inongay ko diligulo pagalungan. Hilo na pagalungan. Ang pansiangan po pagalungan nga asadu pumatiri. Bajam-jam po sumakay pia bot nga may 2-3 jam. Karikat lagi. 2-3 jam. Karikat 5 jam din na. 2 campur 3 5. Lebih kurang na din na. 2 jam. Tu asadu pari. Milod tamaya ay taon na na bot lah. Why? Mila. Kabuli. Jadi ano po di pansiangan nga pagalungan. Iya lah kisita pagalungan ay pansiangan isa di. Pastor Elba.
Pasar Elbo na pa nga hingga tadan siya de. Siya na penting nga mantade hilad Kota Marudu. Utama Rudo o daerah Kampung Simpangan. Kampung Simpangan isay na ko Hara matade. mo titi. Kampung Simpangan deh iti may daw ko kakatolongon gitu. Jadi puji Tuhan tuh iti na po ay mositar dati nga ang awakas po. Isi di nga bujang pagi. Oh, bejang. Haron na tangga yang guys ya ka. Hara na kada dapi pain pasir di nga ampo kapyo. Apa natandukan ka? Milo po man apa natandukan milo pa rin. Haron na ako ato pulot di. Jadi iya ano pati hom kumbal ko nakasikulot ay sekolah teologi ko pengkura. Oh, ya na penting nga kahit na penting nga tan 5 nakangayo ko na hilad unay. Apata taon dahil natamata ko di taon nakatalib. Doon ginahapadam 2 taon ko dit nakatalib. Jadi bayan na pa di masih fresh pa ka di dusun. 22. Jadi bayan pira taon ko 23. kada mo. Ay. Man ko dahil suwad. Mangilom pira umur no bo. Oh, 23. Okay kita dokom isay dahay molahing isyo kayo. Molahing ko kitanan sa ito hara ganggut iri nakakuan dat ako mamira ganggut to o kita molahing bo. Isay na ko hara ganggut tom. May daw ko umbalay manukur nga kagagang mo ti karuhangot ako tuto. Ay isay nilo bay na dahil sa ganggut ka. jadi magyara siya kami doon di kay Eldo. Jadi pisukur-sukur na ganggut no. Pisukur-sukur. Nga amulak ko po hom. Ay tinggo na po hara ganggut po. Tumuto na po. Ano ido. Okay. At tutunan nindot umumulok. Jadi 22 tahun. Dendo 23 man na pa nga san taon na gid ay bertugas lah. Yeah. Ampo pa pinakarikat do san taon to bulan 3 ni kapyo dat naka bertugas kapyo lah. Di taon bay no. Ina po sa bolong bidihom. Mila dati kamoyan dat ay missionary lah. Yeah. Teka global mission nga. Teka Bible teacher. Oh. Jadi bay na Bible teacher po status po. Ako na pa sila din nga. Ping Bible teacher po. Jadi po. Status doon daw. Yeah. Jadi alalay di mo ti status Bible teacher di sumimban. Oh, nga ay ino po ay lan ko nga sira na po ay kaluaran ka college. Mimpun ko na po bertugas nga akon ka intern ka hot status. Intern pastor. Yeah, yung dihri nga iti na papali si Baro dat amo ko na silap di. Ponto ko na nakasilap ako no. Nga mimpun niya hay na contract di. Oh. Yan din na impormasyon nila ko na. Oh. Mimpun na contract. Yeah, memang gat itigya undang-undang at ay harati nga misimban-simban bo. Yeah. Jadi ino po idigulo po nga ino po aylan ko nga mantad ka missionary global mission. Kongay kanon the Bible teacher tay ka Bible worker. Kontre ki kadawri saran taon-taon aputan kasuwang kanon the intern. Iri nga di kayo pero linahin. Kahit kad intern kasuwang nando that ay pastor lesson pastor. Selepas intern. Jadi lesson pastor pero linaid a recommend nando that credential lah. Kumano panday pastor nga sadu pa di. Sadu pa di pagindalanan gitu. Ay masalah dito karena pag diduso ng masih fresh sa kupatin. So dia pemanahan nga dalam perjalanan. Ay puji Tuhan tuh ay amulok kapoh dat minagano keputusan dat. Semua nga isuang pelayanan nga nakuro tuh terjarumus. Nakuro tuh terjarumus kad isuang pelayanan dat ay sebagai saulo no kiginawa sumuang isuang pelayanan dot bila dati kemondat melayani sa panumasa mo. Nakura to hara ginawa nunu na konsum.
iti napapaguhatan hotel do. Aralom ko piyo, opadas ka piyo kadit. Nga, kung sikaw, tinapat ako na ko piyo, ihating ako na piyo karate giso na danda. At bano ko da itinapohom. Isa na barakat kinarahingan kumadho lah to. Tapat pa ka piyo tim. Tinapat kinaya na nila dati dilaid, dati na ba't eh. Nga, amo na pa ka piyo, susah na pa piyo sumaliwan ba? Salah satu lah. Yeah. Akuan ko na pa dati, na pa tim ako na kumbal datang adventure, tanga Pathfinder. Kasaliwaan pa, kailangan ko naging hinggahat mission dati. Kaya ako patingatan 5, kumbal ko nagikaulak hilang mission. Komanda dantay nga kumbal ko nagikaulak. Komanda retreat ko nasa nga kumbal ko nagikaulak. Komanda pa nga, sadu na kapya. Nakura di kapya to terjerumus ka kaya di paguhatan di Eldo. Memang haranat otomen ako campur tangan kinarhingan haro mati kapya sejarah di tepat kapya. Jadi amu ko alihwan iti karangaw na pa hiti tulun-tulun dito yung karate ilot ti. Di na pa dit umur ko dat di lingkungan 10 atau 11 tanganan pa kapya ngingilon pa kadusun. Jadi ino pa hit kay madi pailanggoy pamansud iso. Ino pa tanganan, ino pa musim dahay, musim dati la to it. Kay warga tembaga, warga perak na ngay, warga emas na ngay. Hopod tahun, hopod piham 2 tahun, so ngilanggoy pamimpansu. Jadi hopod tahun, hopod misa tahun. Oke, may tinamusa. Jadi tanganak po, amo na pilangin mansu. Sarok no pa antakan hindi nga nakarikati Pastor Frankie pananghilad sungay. Kana ba antakan Pastor Frankie na po nga taon 2010 hilo ni siya dige. Magtugas siya dilo. Ako mati ko sarod di nga asaraw ko na po nakarikati siya hilo. Jadi dalam lingkungan idila. Siya na pagyanti nga masih fresh pada kasasaliwan hila unay. Jadi kanang pasyam hari ti sa tabangko kanang pasyam. Ay sa aminat na ko may sikul dat kapanditaan. Haram mo tidak sikulan dati kapanditaan hilad unay kam. Di na nakarango ko. Dahara sikulan. Irina narango ko ham. Kanwa da tapot ta ka piori nga ni disya pabora sa hilad ng tabangko. Iti na tabangko tinga memang aminat siya. Na ay sa nakay dati nga tan 5. Itabang no hingga tisa. Ikambar ka. Ako kay kambar lah. Harohit nomor 3. Nomor 3. Selepas di kambar harap pati sa ako. Atutunan rin. Jadi mantada din naraytanis siya nakasarita siya dam tangana ako kupam ay so po ilalan. Jadi nga inabohit luar biasa kapya kadit korelot tadi takon kadusun lah. Inapay luar biasa kapya nga gisom na kapya diri ham nakoset dahiti pumusarahan ko dat hara di kaminatan ko kapya mesikul hilap panangit unay ka gisom dat naay at tingkatan hara di ngay tambalot muhot no diyan cita-cita kam pagisasalinan ko populis no sigo no gumo na pagisasalinan ko nga isang na pagginako ko ay tingkatan 5 tim hilo na unay ngayon ko to aminato ko nakago nga di kira dat pananghila na padahay ti hila dati ti dilain kurang terdedah kapyo no. Yeah. Isa pedalaman di tasadu mantad kilo. Walaupun kilo karetan daw nga hiti na pa kilo hilo na kapyo 4 kilo iri. Sadu kapyo kurang terdedah. Jadi agay keinginan ko belajar lebih aralam. Agay keinginan ko kadaw dat mano hito gatin melayani dat sa panumasa. Jadi tumben ko esa dapat campur tangan ginarahingan esa nani riham amoy berjalan sesuai di perancangan. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan nga noko rubak kenapa kanta dadod it awala walem kay kanta damoy. Bersyukur syukur gitu akan nakarubak doon awal lah. Bersyukur udah nakarubak.
itu hatku di teno nga nakura tu terjerumus ka kadang-kadang ko pingka bo itu napot ay melayani sebagai songulu no mositar nakura tu komon ku terjerumus hara timpu-timpu dot okito dati lo tang mositarot mia galidit ongosim bayan bo kokitanan osimbayan kokitan doho dot pengintangan nga iya dimoti di gulu po okito kunom ay kadang-kadang mo ito ko riko hiriwalay mo sitar nga hari pukulapan nga hapo opposite o kita dati kumaraja nga ako ni kumangumang kula nga o kita iya ko nga ko kita ibugyan di mo ay haro hiti mo sitar pastor hari sabat no bertugas irinit kemondat oy dia itu pastor hari ke-7 komun pang hari sabat no bertugas. Jadi kita kuno itu di ay simbayan di tugas mo si taroy ka. Nga iri it kita dati. Nga haroy kan tagi ako piyahit itaburu setir di bo. Memang hari sabat no bertugas haroy ka mo si tar mungkin hari itu di. Nga tepot no ko piyahom ay orotian pada tirim paing on galaki pas isir na pagalo nga sagit kinanon bo jadi hitino pa nga alaso adi kopion tokot ay kulit so losuan siya nga sagitan ko yo jadi nga say orotian no pada tirim sayra do kasuang to kopion iswangot ay pelayanan ino poy okito dati haron ngi kapay di nga kasuang kapad iswang pelayanan orotian inagire ino po asitar ino po kita dati did pasimbayan imo sitar ge ya dit amoy apo pendalan de tugas ino po kita dati simbayan nilo nga aylo po pendalan de tugas daw miagal ko ay simbayan di hari sabat tadi bertugas ka hari sabat may lawat kakuan na po nga ay siyo kumaraja edit itadaw ko basanan iri hidit hirinit o kito dati dit nga haro hiti mo si tarot apia kumarajad o kita dati mamanaw may pinlawat gi nga ino pa handphone di siyo ako dorong molipon talipon ditong anggota iswang the handphone minsambayang isyo Tapat. Iya, tiga anggota itu nga ako ni ko orohian nga ito ko ngayon lawato bo. Harohi ngayon po pastor lawato nga ating ngayaman. Harohi mo titiyod de. Jadi ay harohi kapiyohi kobor antakan ni pekerja ako estate dilaid. Adventist patutun kau kan tadi return ko nga ako return lah. Kasyo gi. Adventist ako matiti ka. Adventist ako tinga ay kada ako pasunod di pastor ka kada sunod ay hiti ako kada sunod ay pastor daerah ka nakuro kang kumada ako ngayon lawato jadi haron na po may galidi nga iti na pagya kita dati nga manu takod ko kita ino po pastor nga mamanaw irit kita dati bo nga ato ko ori ko ti kito. Jadi hari ti anggota madang ngayon lawato harohit makilawat nga hilo to ay restoran di Yusin Liong ngumiruba harohit yun di. Jadi ada ti okito hilo bo. Nga haroy magyakapit malas lah. Hari sabat no may lawat hari ay olimon harti dila nga ay cabaran iswang pelayanan nga ato koy orotian dat ato ko pokatuhon dahil miya galo kadaw ti karaja nga dati bo hari karajat miya galo kasigo aramay no di sigud dondo tu PDPR ka on das dokod ay so haroy cabaran dilo di harong ngay no pori nga ato koy karati tu ato ko kasuang dahil jadi
Puji Tuhan tuh ako nakaruba doon awat kan dami nakaruba ako doon. Insakon kuno dande. Oke, jadi nunudihot ay ina pwede gulubod orang ko nga moy kana pasikul haro talu taon nga ina pa narorong ko nga mas didid apat taon na bayan mo ka. Ina pa talu taon ni din nailanom nununar eh. Ako mo tidi pasti kapiyad dat talu taon. Ngayon na pa apat taon na nunudihot karay tanid dit sikul daw di. Tinapadan Ijazah ko ijazah na rin degree kadit degree dusun kapya. Degree. Ako na di ni pangilahilat ako di kayla. Sungay o gumuwagok ka ditin. Har di mo tiwagok nga hari ti kalabihan tit harugok. Oborisi ot. Yeah. Oborisi. Oborisi kampung, kaman patid oborisi nga. Pengalaman ko insan bo. Ay. Akan ikaw papakamo mo ti kampung sungay dihila, inda tadad na tinako. Ngayon ko natanod di pinsan na minulid dilad insan. Hingga di tanda sa hiti, hingga di jamban. Di nga intatanid. Yung lalaid, lumatidaan na suwangilo. Kaso, pengkuro di kumanda lalaid kang kulom kitang pulala na di ngayon di ka. Nakura dito, yun di kang hitih na pumati to harugok, ay susa ka. To hara mo yung pumorisi. Sekira pamiyagal ko, si tay ko song kakuruhadan, harohi mo yung pumorisi ka. Iri na kalabihan ni harugok mo. Jadi, arahyan ako di dat mangimulay takurid iswa nga palayanan no hilod sumatalon. Hilod na pwede nga oray tanong po ponsiyangan nom ay doho na po kapurimanan nga kampung kamurutan la. Memang kamurutan gitu. Memang kamurutan. Ina po yung nakongay harasang ulun eldad. Ay tinumanod minitano di hay minadila minay panguhup da mo sa edit karita di pasar gikor. Kakikitanan na po nga ako ni ko ay duwan ko piya hari talunalun. Hari latirik po dila di nunugunan di. Inapat pa ng hilod pagalongan di nga mamakay mo ti ginarita hilod di. Ginarita. Inapahit kampung-kampung mamakay ng dasula. Jadi inapahit latirik di maka-generate nga 24 jam na. Haro mo ti masad di. Ako di kapyo ka 24 jam. Haro na tanto di lo. Kumano po nga umihila kinenan no nga haray kinenan haro tiramutan da internet. Inapahilad kinenan ko WhatsApp na kapyam iri nga. Sa sumuang. Ay. Haro na sumandak no. Haro na impa-impawon ko mga pakapyan na impa. Ay kumad sa kiradi harohot ay sumandak isilom montaki sumandak siyam sabaran na po. Ay auro nagibon na kapya lang didit imontar saan kapiruba kapiramot mo. Yan di ba rin mo? Miyagal didit ulit-ulit bihit musim surat pwede gulo po. So mamawasap nga montarin sa di milo video call gi. Amo na milo. Yeah. Agay kapit sa baran. Ako'y kigiginawad ay kasakot na hila. Buli ka pa. Itimoti nuridi. Kasumanda ka murut nga. Tok, kanudid ang alawa imoti oy. Niya galo ti dusun mo haray tangalawa haray itulod na nga Yeah. Ipagutan na kalimpupuson. Secara keseluruhan pengkukuron at cabaran da hilod bertugas sa hilod
penengid kinedendot murut kemurutan tu it ni ko miagalagalo dati oboros har-haray mo ti Thailand ko takurin miagal ko aku di kelo murut tanun lah tu iti murut nga agumoy baharay kamo na murut tagol murut baukan murut tenom ina pa hila radio di nga murut tenom kantarid ni murut no ko di rid hay Tinom na nga an mo ti har ilalan to ini murut tagol to. miagal ko osanong kasabon ka nga ansayan rasusuab Oh, na nakalulus. nga haroy Thailand kud ita ang osanong lah miagal ko mulaw kano po nga harohi mo maray to ang gason Oh, gason haro kagoy ti sa nga ako di amboyun ka. Ambuyon. Oh. Ambuyon. Ini nga haro na. Iya nga ita ang oro gulo dahil di. Ari gabros dat pagumuan dat belajar ng pabahasa wago nga inagita ang marot paguluan. Nunudi mo ngansit. Eh. Ada di pausawa ito eh. Jadi ansayan rasuswa pahaka nudi tensanan. Taka. Taka ka. Taka. Ipahaka nunudi Kepada kita semua karena ko nga kumadatiin sana dom taka kawi ngambil penangin tagol lah. Ansayan rasuswa taka kawi. Nah, milam nga karati ako iba-iba nga naliho adi milam mimboros. Tu psikulo ko dapat tingkatan 1 gisam tingkatan 3 taon miro lati timurut. Karaja na dihom 4 taon murut na pangay tambalot ko. Nila milad mangumang datu aratian kapagulo na ngay boros-boros sa ita ang aru-aru na irinigi kapagulo ba. Jadi na mo ti bahasa awak Jadi, daw ako. Murut nga haray may pakitudok ko dusun lah. Haro lagi. Jadi ina pay patudukan num ang aru-aru gulo ko ko da. Panatasan ni dati ito kan kay ang aru-aru ba nga. Yung haray mo tiga kalabihan ni did. Kapagulo na pare nga umang-umangan na patulon nga karati na siya. Iti borosat kaubasanan na patudukan nga. Okay, sitar puji Tuhan to ay panangi no po sarayo nga karon na kadaw hiti ay jemaat datit orahian da semua ang isuang pelayanan sa Punungasa. Yo dadidit oy ko dia tim menginterview nga ayah naik no di masa hoy pukul 5:45 no nga ay mantad ko pangomsi kahandat kinangayan di siya ditihom atau kapokatilambu sa isuang kapanambarasan isiya di hamanambaras tibay no mo memang iya di na ri mo ito ka lawat hilag gereja nga haro ni jadwal khotbah nga kadi anggota ay mesti pastor nagyakotbah ka ya di na ri jadi ato kapokatilambu sa kanaw misi sa takad sumambayang katalipon dari hom ay manhak nun day mo sitar panambarasan di siya na potaylan nila bigsam pitanga daw nga sangkay na ay okay kanaw misi sa takad isang samayan kinarahingan isang kerjaan sorga kung sikaw da kasabo na bahay no to insan po kanwe haydat ay kapag yampay maya diti keke aramin susuab kung sikaw nagi da kasabo na bahay na to nakarikati pasar ariman da mangaruhang dahay isuang kabaktian iti may dat nuno na po hikalambus di siya nga kapiyantak di karahian no mila nagi manahak dat ay panudukan pangiwaguhan susunod kumadahay dit makikinong mandi dahay parikatat sambayang iswa ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, jadi pasarom mimpi-timpi to kundat ti ditim iyan diyan di taylahin do okay. Ampun sikaw do. Jadi minta tang akon do supaya alumisat ka tutulan. Jadi senang kasabon pamatay sanan tempinay iti suang the group Dusun Ministry.
Jadi lebih pagulo nang kataluod ta ka kinarahingan tu agayo ka pi barakat, agayo uh, peluang pinatahak kesempatan kumadati tu tapot na patiham agayo konsikahan dati kasabon bay na tu naposik ta kakagu, nakapuriman ta kakagu ditlisi kinarahingan, um, haro kagu di pinuhoboh dat nakatahak kinarahingan kumay dati. Konsikaw kumadi elda libit, siya na patiham okon mati katulon ka peswa iti, kana pa siya diti no, milaw ko payapin sa putan ka. Tu, iti na pati na kutiham isya nga, kadidusun ka piyang misa po pertama ka. Jadi iya na pati manangaman ako nagi kapya siya. Inapandi tanakis siya nga sa pupuh ko nagi kumadua. O samok po kapya. Nga inapinakainsa do dahil tiyam anak kapag itututun. Gisamdat harahit ang atang pinaysusway kapag isasalat na to ya hilak kaningaw nga magitatalib na pa to aga din kapag itutun kapya. Jadi lain-lain do kuna dat haraginawa agaya ginawa dat mesang kadua disiyad hitid walay hiti sinulihan nga ayso na po kasampatan no itinapalibay na nga napalid ako na di kapya akon ka napalid kapya ti nga oli sabab dat harat amo asanong di karita ko isyo po atututunan ko dit mila-mila rundingan dat mila mangurias po ng hiti talipanay ko di siyam ayso na di pagiduan ko ta ko nga hiti nga konsikaw na pa kinarahingan to minanahak dat kasampatan tumian ko isa rencana kuma dati ensanan kapag iruruba dahiti group itinapat panambarasan kasabon bay no nya galdi kita dati guas ano pati panambarasan dati tinga menang konsikaw minamangon ataupun isuang na malayo nga berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan. Salam dat isa ayat dit kinobasaan na dati isa ayat dit piguli-gulian dati dat membasa ataupun osoro dati isuang dat 1 Tesalonika 5 ayat 18 kana padhiti nga ponang konsikaw na ay sana nit terjadi ka aku di asampin aku di kailo kapya dat papa translate it Malayu itu Indonesia medusun nga basahon kuno pun mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itinapat bersyukur itu ataupun menongkon si kawin nga iso satu bahagian daripada hiti keposian dati. Iso bahagian salam keposian dati perlu yatim menongkon si kau. Perlu yatim bersyukur kasari isuang dan nununo pa keadaan. Hali piada sumakit, hali piada otod, hali piada ongos sihat, hitin pa pamagunan iti harahira tandat kaya ang masikin, hali piya masikin, hali piada pengkaya, monong konsikaw to kinarahingan. Nakura to monong konsikaw yati, sebab dat kinarahingan na mati iminanahak dati kesempatan insanan, i-aprimanan dati hiti pamagunan, hali piadat okon ka kotodon, hali piadat okon ka kadang-kadang kabrimantakan okon ka barakat gyaldit kecelakaan di ka nga monong konsikaw kasahari to kan pagkinarahingan to kinarahingan no mati at pinapa tahak kesempatan insanan iti papapuriman kumay dati saraw ko di pipira timpo nakatalib isalom dat pagimpunan panalimpunan dit palayanan ko hilo kamurutan ginawa ko na pakapya dit malayani ako hilo nga da sebelum ako na padat nakongen hilo kamurutan nakita ako na dat salah satu keperluan hilang senong na dagi adat harahot
besi buruk harahat sakayon kumat hiti malayani hiti tu korba ako na padit anggota adhila sampapi ngam pastor payhay kombal nakakadhilo haray anggota adhilo ka muhaton ko nila kombal ko na dat kapag isusungko dat isa daerah kangkon payhay kombal tu ay sa di sakayon may pag isusungko ka ay sa napakasempatan ka jadi paginipi ako na di mamusaraw ako di dat malayan iho na pakano malayan ititin magihu mo na kapag basi buruk harapan na sakayon ko malayani kangko jadi nanuano ko di ginarahingan na barakat kesempatan nam kano ko di kereta basi buruk insaan ako nagikong ngadilas sa liko demi na makay di kereta kau poliay ko na di mantado ko hilak kilo moyo ko pambelas sungoy moyo ko nagidhilak kaningaw moyo nagidhilak sa liko hila ako nagisungay ay matida atidong kapyahit kinantot ko idi kapasuh na birik ko ang kasambalik ni kereta ino pe kereta dim pempon no barang-barang kain-kain nununo po imila ko etan nila yanandat palayanan man kudan dapat tahako dila dikira isa palayanan nga kana pa kinarahingan ng man kunda pwedjina iti iya di matu kinarahingan to kasambalik na pa di karitam tapot na pa kapi agat na ginawa ko orwol na ginawa ko nga kana pa kinarahingan bersyukurlah ka panang konsikaw nakasari nununa po hitawayaan no ka tumbayano ko dat okon ka untuk daha nari nga untuk datid ensanan nununa pa awayaan dati panang konsikaw kasari na po ka ensanan na pala nga numandit kinarahingan palagosa untuk dat papapuriman supaya itinapat katumbayaan dati kumadaw nga lobit agirat ka suang dat Mazmur 139 ayat 14 karena penghiti nga aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya bersyukur kau kumakin narahingan sebab dat inapay winan sedong ajaib sekira pa intan dati at hitid pasarili hiti ka pasiyan dati salam dat hiti pamagunan ajaib ka luar biasa gumo na po hit adati orikat mamusaraw nga bila terjadi jadi kana pa hiti bersyukur kasai ka ilo na salah satu alasan dati dat perlu yati bersyukur perlu yati munang konsikaw kumakin rahingan jadi harti secerita tinapa nga antakannya haydet kon poko iho na ko posting dahil pa nang saliku antakan na penting nga mitanod-tanod dia hay di tambalot ko Pastor Genio mitanod-tanod dia hay siya dat melayani sukarela sebelum bulan 3 di antara bulan 1 gisom dat bulan 2 may bulan 3 mitanod-tanod dia hay siya dat melayani hilap pedalaman, hilap saliku, hilap sasandukon, hilap sumatalun, sibua. So minggu ya hay pingodo pa hilap isa kinayanon. So minggu dihila mangajar Alkitab tikit ta daw ya hay dat miguli-piguli. Jadi harap insan ta daw. Antakan ya hay dat aku na po olihuan iri nga balajar Alkitab dihir garaja hilad aku reta nam hingga tikin na yanan nga man ko napat panang hilad daerah jadi antakannya pelajar temud ito nga boleh nga asanangan temud dila belajar sigaw ka naging pongkuraba nga hiris siba jadi pongkuraba nga yung sampalak-palak sanggiak-giak katulun atok harmatu di taasan ng itibay no kadahay no di kapilod di kam itang anak dat ajaran dahay ito nga boleh nga pagi gugusaan pa sinumaliwan minay impa yahay na pa di Pastor Genio pison sad na pa yahay pura-pura napakakayahay dat pentanang tapot na pamadakap yung yahay nga
amo na may ruhok hersiba may intang nakura tu harasang kabong-kabong maharap sang giyak-giyak. Jadi suang na ditang ngabalya uhot di dahay kenapa itu nakura riddi kadahay. Ano ba itu pastor? Bakas kandidat. Ogo kini na kita dia lo kay rak dia hay di. Saya na pa din nai it pelajaran dahay dat Alkitab. Uli na dihay diri walay tu pengen ni diri walay dit anggota bo. Haradi beliau no, am tinamoti beliau tim anggota ta kay mutiti. Kadis jadi syukur betul itu Tuhan. Dia kasih turun itu babi di sini bawa ka. Jadi ayah hay kailam nunu simbar iti na pamati minambar si tim anggota dati. Ayah hay kailam nunu simbar nga kahirak ka pa di hay di Pastor Jenny di. Pamanaw na pa di siya dat sumakay mo tududu atok aransak mo di sarita kira-kirakan na itu. Ha korikot na gidi wogo ko syukur na gidi kadit agay di kinirakan na hay nga. Karena berhiti Alkitab, aku bersyukur kepadamu Tuhan sebab kejadianmu dahsyat. Intay ta ko pagi kayo lo ataupun isay no po. Nuno na po kejadian iya lo atumbayan ko iya lo napatiham tulun-tulun pa pananghilad padalaman iti nga inapohi pengetahuan dia lo tentang dit kinarahingan ataupun ilobora daw nga akuri pokapya. Jadi iya lo nga kailahi bersyukur nuno na po hi kejadian. Apalagi yati tikid kesuabon ay saya matu sada panir di kail dah. Tikid kesuabon hari Sabat kosuabon sadapon tangadaw balajar yati beros kinarahingan. Terutama natit pensuang neti grup dusun ministry. Hila na pa grup pensuang ako hila grup DM1 aransak na kapyo sarita agisam dat ako na kapod mambasa. Ako na kailam kapag itututun nga ihilad dito iya din na kapag itututun na magisa sarita ako di ka may pambasa di susway wakon. Jadi yati na pati to nakatutun na kinarahingan nang katuwa-tuwa natit katumbayan natin kinarahingan itinapot ginaho dati dat monang konsikaw kinarahingan nga aporlu dat lebih agayo ko iyolo it mimpun nagi belajar. Jadi seroho dati isuang na penuno keadaan monang konsikaw to kinarahingan. Tu agayo moti at lisik kinarahingan salam kapasyan dati. Salam da kana padhiti nga aku bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Orahyan aku didat menginana dilat ayat dat kadilo nga dengan segenap hatiku ka. Asam balik ta kana pakorita dat accident pimpon pa ginawa dati mo ng konsikaw. Asam balik ta konsikaw ginarahingan numano ko dia netit ay patugya ginawa dati mo ng konsikaw ataupun sengira na padat naraitan nadakatan niya titit panakit dat doon dati ay pag ginawa dati konsikaw na kabya kinarahingan muna to sa kuno dami ng tamong ti kasihatan ko nakasakit ka sari tumbayan ko harohi dati nga an mo ti insanan. Jadi tanah pahitim, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Osro ku di cerita di Ayub tuang da Alkitab neretan dat tulun dit paling berbahagia. Gumu harata tanganak daw nga ngasukupan. Iti keluarga di Ayub iti nga okon katulun dit kurangan. Gumu harata nasukupan kapyo nga singira adat pinaijin di kinarahingan nunuhit terjadi ataupun singira naman kinarahingan paijin na kumadi Ayub pagumbalan salam kapasyan daw kita takamati openg kukurah kapyat kinaran siya di ketumbayan di Ayub gisom dat kasya peng kukurah kapyat nga
saan na pati kinarahingan nga na po pinapambaldo ka. Jadi nuno po hit awayaan dati, nuno po hit atagwangan dati, ponong konsikaw kasariati kinarahingan to isiyo no apatut dati dat ponong konsikahan. Mantan ngay na po disiyo hitit barakat naman patahak ko. Suang de Efesus 5 ayat yang ke-20. Karena po di Rasul Paulus, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ucaplah syukur ka. Punong konsiko. Jadi nama Tuhan dusun kepiadi ataupun harap berarti bahasa adat lebih ke semua kaila syukur isuang da dusun. Nga ponong konsiko toko dat sengira na po pengkukuro na pati keadaan dati. Isuang dat ngaran dit kinarahingan Tuhan Yesus ka. Jadi ayat pengimpupusan isuang da Kolose 3 ayat 15. Karena pahiti nga hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Isa di paguhatan kumadati. Pengkukurah jadi ati dat nununa pada keadaan ngamilah kasariat di bersyukur ataupun monang konsikaw kinarahingan. Karena po di kitab Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Otumbayan ako dat iayog na po tiham no ponu dat koto odon mantad kinarahingan. No ponu isira kedamaian. Gisom dat nangapatayan ni siya sawo, nangatagakan di tanga buruon, natagakan ni siya ang tanganak. Bersyukur ka sa hari na pa siya kinarahingan. Jadi, tumbayaan ako dat sana na pa nakatulis dahitin Alkitab. Sangira na payati dat pensuang, iswang, dat kebenaran kinarahingan ataupun sangira na pa dat harap kedamaian mantad di Tuhan Yesus salam tinan dati, kapasian dati. Nuno na po hi situasi pengkukurah na papiyait keadaan dati. Mila takan naman ang konsikaw. Jadi, saraho dati dat bersyukur menang konsikaw kumakinarahingan na penting satu bahagian yang sangat penting isalam na kapasian dati. Jadi, gisam na hitit pelajaran konsikaw logot-logotan dati dat pependalan pekerjaan dati sa ninaro tadawbay no. May dati soroho dat kinarahingan nakasari imilah dati dat sondihon isiyo ni milah dati dat ketumbayaan kapyo may dati pori ketok kumadaw hit ponong konsikahan dati dat iswang danuno po. Konsikaw Tuhan membarakati kemadati kanayati berdoa. Kinarahingan dit asundu pengyan kerajaan da sorga. Kasuabon dit alumis diti agaya punong konsikahan dahay kumaydia. Nakapuriman niya hay dilisih no dit amu aputut-putut. Mantad din nakapuriman niya hay nasusuya hay gisom da nakagayo miagal dat saat diti. Konsikaw Tuhan dit beras no numano patahako kumay dahay. Pinapasaraw kakago dahay dat itinapokapasyan dahay tinga untuk dia agayo kasariti ginaw dahay damo ng konsikaw salam danuno no po keadaan dahay dat masa-masati. Tuhan mohon ya hay dat berkat penyertaan no kumadahay sa naro tadawbay no. Suang dat pekerjaan dahay, suang dat pelayanan dahay, suang dat nuno pay buruan dahay tadawbay no. Tamangay niya hay Tuhan, aharap ya hay dakan sadu ya hay mantad dit tangabahaya nuno po hit paporikot dat kecelakaan salam kapasyan dahay. Tangatang Pinay ditamo ang ngasihat ng adakatan panasakit
may na aha ka ilangan no kumay diala iya na hida kutur dit milam mamalingos no na pay panakit tampinay dit pensuang dat kesedihan ataupun apa kapriman di katodon may na sentuh iginaw diala gisam dat kapriman nila dilisin no kapriman nila di barakat agayo mantan dia pempuliahay dahiti kinayanan diti Tuhan hiti kawasan sabah hinang po sodu it magin sodu ikinayanan dahay tumbian ay hay da inapay barakat no kemangira danununo po hikadaan ng situasi dahay onuan kasarin ni hay barakat dit apollo it salom kapasyan dahay kung sikaw Tuhan to narangon itit sambayang dahay kasaban bay no pasarahon dahay ti kapasyan dahay komedya pagitamangan dahay ti kapasyan dahay komedya iswang ngaran dita lumis Yesus Kristus bordo ayahay amen. Oke, puji Tuhan mantad kinapagyampayan dati kaswaban bay no. Kung sikaw Pastor Ariman to kung susuai di pelajaran na bay na adi monginsok. Suai di mati pelajaran na tong muda-muda putid monginsok ko tinapot ng kalanut-lanut to nga. Kau yung monginsok. Kumbal ko mga din nasambalik. Nakumbal. Karita lah. Okay. Ilo karita no. Ila nakarita ako dat hiti. ID magidu-gidu asutiring kat ako rin manandun. Amoy ba? Nakatambing na dihiri sulupir iba nga. Amoy na dalan ka piyo. 2 tayar ke atas lah. 2 tayar ke atas. Napahit suma lumiih na di karitam no kata sarono. Kasaro kay kinarahingan. Kaamo igi. Naro sa aso no asasaraw ko. Jadi itu manu dadahon na purimanan nga magisusuay ko purimanan ta di mo. Tumanu dapat di el dapatin sungkadom. Isiya na pod antakan na katuhon ni Suzuki daw nga tok Tuhan tulungo ako kasyo. Nga doho na pakadaw pangalaman dat it accident antakan dat na tamping ako karitan hilat talupi di lain. Amo na hilat talupi day. Nga kon hilat baluran lagi Elda Alfred. Kot tuludok matid ditilo nga ina pa asaraw ko nga kada pa kagugo at tulo ko kung ko sarod makiho pa kinarahingan. Jadi ina pa ay imbulayan natin dilo nga sumuko to ka kumakinarahingan sa iraira at timpo to mati elandat sigag kahit ihati at ay kawayati megal kamalangan hingga pa di kasarod antakan ng muhuntuhon ni karitang hingga po kasarod minamangon. Jadi irinohot ay kalabihan dat iyati na po nga sumuko kasari kumakinorangan iso na pohot ralan dati sumuko kumakinorangan nga ini mongon sikaw bo. Mongon sikaw to ko. Isa ot paunayan, isa o pawayaan da sumuko kumakinorangan. Minangon sikaw kayo na accident. Iha na pa sa tsara pribadi ham. Munang ko sikaw ako. Na alaid-laid mo ko primano ko nang ko sikaw to. Ko primano ko nagidit hartisa dat primanan ko. Haratamodon di kinarahingan patahak. Jadi ko primano ko dito kung sikaw ni kinarahingan dito pinapapriman dati di. Yun na po bandahi kung sikahan ko pwede nga miyaw pa kasali na pasi pa lagi. To gumu mo titi kamalangan dat ay atila mus no kairinit kung sikahan din ay milah nagibadi kamoyan dat ay doho na matid pangintangan ni di iso imati amaran ka daw di tapat mati. Jadi hara amaran dat nyagal ko kasari-sari ay
kita berserah kepada Tuhan. Miagal dati ki kawaya to kad nunu apa accident ba miagalit aruhahay na jadi accident nga mimbulay na isu ang ginawa dati ay buli jadi iti na po nga isaot amaran na kinarahingan dat supaya lebih berhati-hati ako ka. Tepat. Milon lagi kamundat kulam dan ragan jadi mine ano ilani rin ba nga isa ni kadaw amarandat ay man dati borosan idon kinarahingan milay borosan na idon ragan nga milay ba sekira na pod miagal dat iya sebagai songulo ng masitar kawaya kod miagal idi doon na po panumbayan ay kinarahingan kay kinarahingan po ngon patuhuno ba nga borosan ko miagal tila katakan dat anuay ko na diraganda amaran. Iya na da kapiyot mo isuhang hila sumatalon. Tapat naman din. Iya kada po dia bay no ka kaya di na di nga ay pag kinarahingan numan po gino dat iya no po nga halo. Numaro dito pelajaran natin nga bay no napatihom ay baguro hihasyo. Ako ni kailo hitibo nga ay Santa Bidit ay lalandot ay langka 1, langka 2, langka dipok. Langka 1,000. Man, siya umbalumbalay papaturun na ilmu dot manguriasi gakod dot ng gulo. Ikamon the kingpin bearing. Oso no, ngidhara ko sa 5 na pelajaran semua no ay. Jadi ay lologotan kun dati mondug siya alalay di siya diti. Lologotan manudok. Panangiwanan ay Dubai na. Panangigalibang ay Duswab. Jadi sa minggu-minggu inday siya diti lagi. Ba kung sikaw da kinapagyampayan dati kapiro ba ta kakago da swab. Osanong papaindalan ay buru-buruan na tadaw Dubai no. Tatan dati mo magindalan mo ato ko patong pisang mongom sikaw kasari to ko dat pangakan di kinarahingan. Hinako po kapiro ba to ko kaswabo na swab.